Dragana Mirković i sama ističe kako sin Marko i ćerka Manuela ne vole isticanje i nisu privučeni javnim životom. Javnosti je poznato da folk diva Dragana Mirković iz braka sa Tonijem Bjelićem ima dvoje dece, Marka i Manuelu. Marko je brat stariji 2 godine i mlađa Manuela ne iskazuju nikakvu želju da budu deo show biznisa, a jedna ponuda je došla i kao potvrda toga koju je Manuela odlučila da odbije. Dragana se našla na jednoj ekskluzivnoj zabavi tokom odmora u Monte Carlu, a članovi jednog prestižnog zatvorenog društva su imali pristup, među kojima se našao i popularni dizajner Philip Plein. On se oduševio Manuelom, koja je izrasla u pravu lepoticu, zgodna i lepa devojka koja je visoka čak 182 cm. Pitao je odmah da li je zainteresovana da se bavi manekenstvom, ali ona sramežljivo odgovorila da nije o tome razmišljala. Prilazili su joj svi u Monte Carlo sa predlozima da se u poslu modela oproba jer ima zaista dobre predispozicije. Za sad ona takvu želju nema, mora priznati da mi je drago zbog toga donekle. Samo od nje zavisi da li će promeniti svoje mišljenje, kazala je Dragana, pa je dodala. Manuela ima još vremena da odluči kojim će profesionalnim putem krenuti. Čini se kako će izabrati neku vrstu umetnosti. To će biti njena odluka, u koju se Dragana i Toni neće mešati, sigurno, govorila je pevačica za medije svojevremeno. Osim što ima bogatu karijeru, uz Draganu je i njena porodica da je podrži. Nedavno je jedan američki portal objavio, po zaradi u dosadašnjoj karijeri ona može da parira i svetskim zvezdama, ali nije samo ona ulagala u vilu u Beču, gde danas uživa, već i njen suprug Toni Bjelić, koji je uspešan biznismen.